wych. Mae'n bwysig cadw corff a meddwl iach yn ystod y cyfnod hyn. It's important to keep a healthy body and mind during this time. Here's an example video of what we've been doing as year 5 and 6 to stay healthy. Dyma fideo sy'n dangos sut mae staff blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn cadw'n iach. Hai o blant, gobeithio bod chi'n iawn. Mae'n bwysig i gadw'n positif yn ystod y cyfnod yma. Dyma beth dwi wedi bod yn wneud. Teimlad braf yw ymgolli fy hun yn anturiaethau'r brif cymeriadau yn fy hoff nofel. I love to curl up and lose myself in the wonderful world of literature. Dwi wrth fy modd yn ras yn erbyn Madog ar fy scooter. I love racing against Madog on the scooter and it keeps me fit and healthy. Dwi'n ymlacio wrth weld y heigiau o bysgod yn nofio'n chwym. I relax by watching the shoals of fish go swimming by. Un o'r pethau pwysicau I fi oedd cadw mewn cysylltiad gyda'n nheulu a fy ffrindiau agos. One of the most important things to me was to keep in regular contact with my family and close friends. Dweudwch helo bawb! Say hello! Hello! Shwmai, shwd I chi? What I do to keep positive is I play with Florence. Look, Flo! Flo! Dwi'n mwynhau ware gyda'r cwn tu allan. I enjoy playing with the dogs outside. Dwi'n mwynhau dilyn gweithgareddau Joe Wicks ar-lein. I love following Joe Wicks' activities online. Fel y gwyddoch ers rai o'r gwersi ymarfer corff ar ddechrau'r flwyddyn, rwy'n hoff iawn yn gwneud ychydig bach o yoga mwyn ymlacio. Mae digonedd o fideos ar-lein I ddilyn. As you know from some of our PE lessons at the start of the year, I enjoy doing a bit of yoga to relax. There are plenty of online videos to follow. Un o fy hoff bethau I wneud I ymlacio ydy cerdded fy nghi Freddie. One of my favourite things to do to relax is to walk my dog Freddie. Shwmai blwyddyn 5 a 6, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn ddiogel gyda'ch teuluoedd. Dyma cwpl o fideos I ddangos I chi beth dwi wedi bod yn gwneud I cadw corff iach a meddwl iach dros yr wythnosau diwethaf. Hi boys and girls, I hope you're all keeping well and safe. Here are a couple of video clips to show you how I've been keeping my body healthy and my mind healthy over the past few weeks. Blwyddyn 5 a 6. Hoffwn ni I chi nawr greu fideo eich hun yn dangos beth rydych chi wedi bod yn gwneud I gadw corff a meddwl iach. Year 5 and 6. I'd now like you to do the same and create your own video showing us how you've been keeping a healthy body and mind during this time. Pob lwc I chi gyd.